Hello, Tuni Cookie News in Vezose, Nabonta William Navin, Tunin Zong. 17 August 2026 Ahita in Tunin Zong Igam Sunga Til So Za Chum Chum Ho Mi Pin Ihet Team na Divin Hilset na Khat Hin Nei Hitin Holim na Hin Nei Diu Hi Ahila Cookie CSO Hon 48 hours na Pungka Somli Legate Sung Gi na Abol Tavi Tihi Mo Ahin Ipilang Panga Gi na Abol Lava Ahila Vai Leiti Pungka Somli Legate Sung Ahung Kipela Hile Ito Bang To Ugo Nei Dinga Thupon Abol Ham Tihi Ga Veo Hitin Chole Supreme Court in Phat Masa Tuso Ahin Bol Video Masalanga Jong Chu in Saita Vin May Tayle Cookie Kika A Boy na Ho Suthip Movin Lang Highway Ho Hongdo Vin Cookie le Naga Kika A Kiboy na Ho Suthip Movin Lang Hita So Highway Ho Blockade na Bol Ho Lado Vin Ti A Tuso Ahin Bol na Chunga Cookie Human Rights Council Hon Donbut na Ananeyova Supreme Court Hi Hichitabang Chamna Sima Sarmon Bolding Ahipon Supreme Court in Nato Ding Dol Kito in Amasan Justice Tudi Pacho Hin Podo Enti Ahin To Ajong Hi Birin Sing Audio Tape Hi Tuni Chan Gaya Hi Supreme Court Hin AVL Call Lele Va Ngata Cho Athu Hi Aja Na Say Va Tuni Chan Gaya Justice Nailo Tuni Chan Gaya Tudi A Vai Home Nailo Thutan Nailo Ahiza Achu Cookie Human Rights Council in Jong Donbut na Anehi Ahoy Le Zingin Ama Ho Tuni Ahi Gamsung Boy na Hasat na Ho A Ruling Balding na Hipovin Tudi Ilopa Thutan Dinga Nakingan Sew Ahin Amasan Tudi Invai Hin Home Pot Novin Tudi A Tuin Tan Pot Novin Sarmon Ball Hivin Ti Ajong Hi Cookie Human Rights Council Hon Donbut na Ahin Nevi Ti Ho Chu Mu Ahin Ichi Dung Zuya Chu Mi Pin Het Team na Divin Tu Hin Aban Bana Hin Seu Hitin Ichi Vahi Cookie CSO Hon Hita Chu PC Nursing Home Thilso na Chunga Hichi 15 August Zana Thilso Ahi in Hichi Thilso Je Ahi Security Force Ahi Galut Nova PC Nursing Home Ahi Thal Ho Jong Agal Hava Hospital Sunga Adamlo Mi Izat Namkhat Gen Thei Ha Sa Tho A Anat na Lungim Ha Sat na Tho Lai Ta Ova Security Force Ho Gal Heilut Nova Adamlo Kizen na Hospital Mun Ho A Thal Agal Ha na Chungova Hi Lungkim Lo Vet Sa na A Chuchanpur Gam Kai Sunga CSO Kiloi Hom Hon Hita Chu Pungka Som Legate Sung Warning Anabolovi Tihi Mo Ahin Ahile Ama Hon Tu A Cookie CSO Working Committee Cookie CSO Hohin Pungka Som Legate Sunga Gi na Abol Pau Ultimatum Abol Now Hi Ipipen Cho Abol Hamtele Tu A PC Nursing Home Center Security Force on Thal Ahin La na Chungova Lungkim Lo Vet Sa na A Thupon Ahin Bol Va Hichiva Thupon Bol Hi Cookie in Pi Churchanpur Ahi in Cookie Student Organization Ahi in Aban Le Cookie Women Union Ahi in Cookie Chief Association Ho Ahi Vin Cookie Khanglai Lom Pi Ahi in Cookie Women Organization for Human Rights Ho Ahi Vin Hichi Ho Se Kiloi Hom na A Thuso Ahin Bol na Va Chu Agang Thei Pe na Hichi PC Nursing Home Center Security Force Ho Thal Gaka Ma Asunga Older Pe A Hichi Tabang To Gon Hospital Civil Mi Adamlo Izat Hamkhat Kizen na A Hichi Ho na Sa Lo Hela Adamlo Ho na A Thal Galha na Chunga Hi Chuchanpur Gam Kai Sunga CSO Ho Kalung Kimpovin Agang Thailam Pe na Pungka Somli Legate Sunga Hi Hichiva Nato na Nei Ho Hichiva Thal Hin La Ho Hichiva Hung Kikum Ho Hi Agang Thailam Pe na Nihin Pedovin Hichi Ho Hi Achungwa Action La Hi Hen Action Akila Lova Hi Le Cookie CSO Kiloi Khom na A To Gon Hung Kinading Pungka Somli Legate Sunga Hi
itiam khana na sa mo a government in ahin koya hi le Center Security Force ahi in DC ahi in Churchanpur SP ahi in hi chi ho zo se hi cookie CS on non cooperation ke bolding boycott ke bolding ahi tai ti ajong hi thupon ahin boluvi ti chu mu ahi in hi chi thupon ahin bol now hi 16 August ahi ta in 16 August ahi a lechun pungka somli le gate hi sa ma hi le tuni ahung ki chaya hi lechun a phat te pi hi hung ki chai ding ahi in ahin la tuni chan ge ya hi igam kai sungwa hi chitto banga nursing home a thalgal ha ahi lo la pangala ho tu ni chan ge a akimando in ahi lo la ma ho mo pu na ahi ti pa hi I macha to gon nai lo ahi hita pi ahi la chun tu ni la le hung ki chai han lang hi le cookie CSO ho hin I to bang to gon ahin nei deu ham hi chiwa ama hon kitip na abolu ka bol de wa hi ti boycott bolding ahi lo wai le non cooperation bolding ti to gon anei pau hi ahin chi la pi deu ham a khoti lo wai le isei mai kit isei mai hung hi kit ding ham ti jong hi sei thei ahi pon ahi thei ai le kanam mi te ho hi chi masanga pana na ki sei ahi tan ku ki cha te hi Manipur gam kai sunga chong Center Force hi ta hi lo le government hi ta ai noi sivin tu ni chan ge a hi amount assurance a bol pi jiwa assurance a bol pi pau jong hi tu ni chan ge kotu LAMKAI ho hinga government in assurance api I chan ge lo theng hi tam ti ho chong hi het so ke wa hin tu ni chan ge I macha assurance ap wango wa na sa mo ta hi a bol wa hin ukhurgam kai sunga ki phin ho jong chu government to hung ki ho wa assurance ap ta ve written assurance ap wa hi tai ti ahin la tu ni chan ge hi kachana ga hon blockade a ball ho jong alado di povin ahin la e hon counter economic blockade I ball to total shutdown I ball ho abona kilado kit ta hi wanga assurance ap pauchu tu ni chan ge ya ipi bola abol do nai lo ham ahi lawai le tu ni chan ge aga kimulawa ei hol kinga do kit ta ngi chi to bang hi ji win ahi the ai le kanam mi te ho tu a hi CSO hon hi chi to bang gi na aneiwa itiam khana pungka somli le gate sung phat ki te pi hung fail nge a hi le boycott ke bolding non cooperation ke bolding hi chiwa Center Security Force o hi in DC Churchanpur hi in SP Churchanpur hi in hi che ho jo se hi civil mean non cooperation ke bolding boycott ke bolding ki athu ki la loading hi tai ti thu phone a bol now hi ahin chi zompi wa hi la chun inam sungu min neu cha ahin za ding a hi la wai le min I thu sei ho hi ata ahinai ti kichat na nei thei ding ahin la hi chu to banga thu phone inei mai wa ina sa akit lo wa hi la chun ku kicha te ei ki noi si na hi hung sang ding hi ti jong chu iga phone hi in chule Churchanpur gam kai sunga Doctors Association hon jong hita chu condemnation le kha ahin so win adam lo ki zen na security force ho hung lut no wa hita mi pi kicha ding hi lo le mi pi adamo ho gel phalo hela ama hon adei bangwa mi mat dinga got nova amat dingamat thailo pha nova thal hospital sunga thal amo hlawa milham ho adamlo mi izan ham asu kichat beje wa jong hi demna sangta ahin boluwi ti ho jong chu mo ahi ke ne nei hi chi keu chu hi lo wa joint condemnation jong hong ki so ke nin hi chi joint condemnation ki bol he le student body ho ahi win cookie CSO working cookie CSO ho ahi we cookie student organization ahi in aban le zomi student federation ahi in mar student association ho ahi win hi chi kiloi khom na thum hon jong hita chu hi chi PC nursing home thil so na chunga adam lo ki zen ho na sa lo ta hita chu mat do ding ki go adam lo jong chu dip na nei lo hela lungsi na be hela kai do ding ki go to gon ki nei na chunga ama hon jong lungkim lo na
hita chu ahin phun do wa hi in ama hon asei be na wa chu Independence Day ya dinga student hon I chan ham khana pan kila a Independence Day celebration phateta nei ding ti ato gon ki nei line security force on alang khana mi pi hita su gen theya to gon anei ho hi phamo akisa ti ho jong hi thupon ahin boluvin chule hi chi hospital sunga thal ki kap kiti ahi lovle adam lo ki zen hita su gen theina dinga to gon anei na chungo wa jong joint condemnation student body in jong ahin phonge ti chu iga phon do wa in abana UKNA hon statement khat ahin bolvin hichi statement ahin bol na wa chu trong lau bi case a Mr. Palal Kuki kiti ama chungchanga ngo na ki bol ho hi ke hon kapom thei po ve aji chu hichi trong lau bi case a hi UKNA ki involve na zauna I macha poina trong lau bi thil so a hi UKNA in pankala naw I macha pon chule Mr. Palal Kuki hi phateta a holanga lamkai khat a hi dung zuya cho ama hin ta sa le lhagawa pathin hoita howa mi veton ta khat a hi in a hin la tu ni a hita ngo na ki bola di lo ta ta a force ta a sei ding thu ki sei sa a hita chu ki eng bola a hi lo na zo si ngo na ki bol ho hi ke hon ka pom thei po ve chule Mr. Palal Kuki hi kei ho to ka ki zop mat naw I ma boy ti zong hi thupon ahin bol be vi ti chu nga he theine dewa ipon wa hi in chule hi chiwa photo hung viral khat ana umin zan hi a hung viral hi in hi chi a hung viral na chu adang hi pon Kuki ang lo war centenary ti a song ki phuna a saivom kho a hi meitei mini anawa lut no wa hi chiten in lim hung ki ka mo wa Facebook a hin post na chung wa hi mi tampin saivom kho a khomi ho na sata oi mo na social media a hi aja na hi thu anaki sei a hin hi chi thu ki sei ho ang oi mo na anaki nei ho chu village authority saivom hon hita chu su thin na khat a hin bolwin su thin na ahin bol na wa hi chilai a lim ki ka mei hleite ni hi third AR hon Palin sector a pat 14 August 2026 ni a peace bike rally a bol na wa chu hungzau hiding dan ahin saivom khomol a hu kinga a hichiwa hu limana ki ka mo ahi ti jo limana ki ka mo win hichiwa anazau khadan ahi win hiji chun ke hon ka het sa ka lut sa wa hi pon hichi ama te ni ahung lut jong chu ki hello meitei ahi jong ki hello ahi bo be mo a hichiwa hi that Assam rifle hon Independence Day dinga bike rally abol nawa amani jong hungzau kha ahita chu lim anakila ahi bo win hiji chun koiman social media dunga hita thu di lo ta thu isei wa saivom ho khomi ho nasata a ngo na ibol ho hi bol ta loading le hi chito bang thu sei ho chu naked ta loading in tep na kahin bol luvi ti a jong hi su thin na a hin bol luvi ti jong chu mo ai ke ne nei hi chi hi a thing ta sei dinga chu tu le tu a hi ei ho civil mi ho ta a jong hin hi chi igam sung inam sunga ei ho jong ama ho gama kilut ama ho jong e ho gama hung kilut a hi tai hi je a hi buffer zone hi za lo ta hung ki bol da na hi a hi tain tu a hi kanam mi te ho katep nom pen cho a hi le lung thim se ke ngo hi tin mi that no hi tin manu hi te ti na jong a hi di pon a hi the a hi le tu chunga ithil thum pau separate administration with legislature ki ti hi i khang wa khang izat chi jong le ku ki cha te a dinga hita chu khang ki hial na khat jong hung hi ding a hi in hi chi deina a chu ki phin na ki bol a hi in tu ni a khat le ni eima in sung boy na ji ham a hi lo la eima in sung poimo na ji ham khat na buffer zone na sa lo hi la I khokal ji pau hi
ei ho thep mo na khat zong a hi in a hi theya hi la ama hon zong buffer zone a in kho ka lu le ball cha o hitin ab e ho zong i khel vai le ei ball cha leo hi chi ting le sun buffer zone chu a value hung ding mi zo sen za na a hin nei ding a hi na hin la tu ni a hi ei hon jong airport iman nom vai le gakimang ilam hla no mu jong le phai sung jong inop no ma ki chi ta ai khuti ai le chun mei te ho chu e ho gam sunga jong humwa ding mong wi chala na ngi ji chun a hi the ai le buffer zone maintain hu te iti vai le ei ho amasan ki hol phauti ei hon jong pha dautin minan pha a hi jong le hingin kinung le sa apote hi chi ting le chun buffer zone ki ti chu akoi in zana lien ta hin nei ding hi ti pa chu iga apon do wa hi in zan hi ajong chu mi tampi ke phina he ta chu manipur gam kai sunga protest anachiwa zan sange ajong chu meira pai bi hon mei ho na sange jong hi ki det na lam ana zot no hin hi chiwa ki phinna ana nei chu a hi le no NRC no census ti chu census sung ki bolding ahin hichi census a masanga chu NRC ni bol pi win ama ho lungela hi masanga pa na 2023 a pa na ihung ki boiwa pa na hi ana hang sap tam pe nu chu ipiham tele illegal migrant mi tam ta hi di lo ta in manipur gam sunga ahung lu novin boina asi mo hi ti a ama ho akilhep mobile tu a hi ama ho lungela hi e ho hi illegal migrant dana ki umdo da cho gamdanga ko na hungjam lut na gal bol dana hi ki umdo ai da cho ich pha na hi ama ho hin NRC bol masat ding aban le census bol ding ti hi to gon ane yo hi cha ai wa nga chu hi chi bol lu jong le e ho koi ma jong ki mang di pon tin koi ma jong ki tam di loading a hi beb chu hi ding a hi na hin la ma ho kilhep mo le tu a hi ama ho na san ge jong ta san no ta cho hi chi 2023 masang zap ma chu birin sing jong media a chu interview an a bol na wa manipur gam kai sunga hi illegal migrant izat ahi lawai le Burma gam sung Bangladesh gam sunga ko na hong lut mi izat tela koi ma poi iza kai ki check zo hi tai ti athu phon na ananei zo ta chola anei zo wa chu ahi le 2023 a chu tha khat na chu illegal migrant chu apuna hong lut ham na hi chi chu ahi ama ho lungkel pai hoi lo ahi in zan ha ajong chu government in mai ho ahi aga chiwin ta chu ki phinna ananei ji win police on tear gas an ka movin student mi sagi mi get langjong hi akitong khai ti ho jong chu mo ahi in ahin la tu le tu a hi meitei ho hin nasata ki phinna aneu cha hi le no NRC no census ti ahin NRC au masat lawai le manipur gam kai sunga census kila thei pon te ti hi ahi in hi chi hi ama ho political leader ho na san ge in jong apo mu hi da so mo ato a hi government in phateta a phun do nai lo official ta a phun do lo thu a hi in ahin la ami pi ho zo se hi kinop to na anei gamu ama ho kilhep mo le to hi ama ho lama ho jong ata sanoi ta cho hi chi to bang cho hi in zan ha ajong chu hi chi value of that na hi nasata a ki phinna na nei wa center force ta state force ta student ho to hin tear gas ki kap to a hi ta chu ana boy chengjing a hi win hi chi keu chu hi lawa zan hi a chu manipur BJP hon jong ta chu congress bhawan maya hi kiphinna aganeu chi kiphinna aganeu jong chu ibat na hi lama hon ana hang sap mu chu ama hoin national song aza povi hichi disrespect a bol vi aza lo ji win vande mataram ti ho jong phateta asalovin noisi ta in la savin hita chu national song zalo ta in thil a bol vi ti a hi kiphinna na bol India gam sung hi I politics hi fail chu kati na chu akoi chu hi jong le citizen khat chu to opposition na chu ruling party hon thil khat a bol hi la hi le a bol hoi na dinga chu
ki forma hi ta chu khanin condemn a hin bolai le khatte ki sim tha ding ti a chu opposition party ki sim a hin la tu a hi event na hi le mel mata ta dana ki ve ta chu BJP le Congress song hi mel mata ta dana hi ki vewa ami hi ki bangjong le kilung to ta lo chu mei te jong chu Congress le BJP hi ai le ki vet nom lo jing hi chi to banga chu vai ke hom hi ta India gam sunga zan hi a jong chu 15 August ni a jong chu hi chi national song sa ding ti ho bang chu phateta na sa lo je ba chu Congress leader ho makai na a chu Congress bhavan noya hi maya hi Congress hon na sata protest an bolwa hi chi disrespect na bolwe ti a hi Manipur BJP hon protest na sata an bolu so an bolwa hi chi zowa jong chu Nagaland langa ko na Church Council ho hin opposable ki no Vande Mataram ki ti hi National Independence Day si le ni chi sa khel lo ding compulsory bol sa tapo ti hi ama hon jong dem na a bol hin aji chu tu ni chan ge a hi ho hin a thing ta a sei le han kol pau jong phateta ki hello aban le janagana hi han a hi lo le national anthem and national song hi jong le a meaning hi ki heavy se lo chu hi chi to bang a hi ja chu North East lang hon ki ngai poi mo bi se lo hi in zan hi a jong hi chi 15 August ni a jong chu hi chi Vande Mataram asa na home viral ho jong chu imu de wa hin hoi lai North East KAMPAO sunga Vande Mataram asa wa sa thei hi wa nui loi ipp loi hin hi chi a hi ji chun hita isu min sit sang wa hi a hi theya hi le Independence Day ting le hin hi chi Vande Mataram hi compulsory a sa te ding ti hi to gon Indian government in neida ta hen ti a jong hi Nagaland Church Council hon jong oppose a hin bolove ti chu iga he theine devai phone wa hi in tu hin Kuki Human Right Council hon press statement a hin bol na khanu ga velo hen hi chi Kuki Human Right Council ho thu sei hi Hoitah velo chun chi tho chu na sa tho na ai ama hoin masanga chu ana seina wa chu Manipur gam kai sunga Kuki chate chung thu ki sei ta lo ding ai ti ai na hin la I gam inam pona khat a hi je wa chu sei lo theya a hi ta lo je wa tu ni a jong a hin se wen Supreme Court Donbut na hin ne wen Supreme Court in Kuki le mei te ki chamu vin lang highway ho chu hong do vin ti hi chu Kuki le naga ki chamu vin lang blockade na bol ho chu hong do vin National Highway 2 hi hla ta vin mi pi ne le cha ha sat na ato ta vin gen theina ato vin hi ji chun a hi theya hi le hi chi ho chu nang hon blockade bol ta hi vin mi pi hin khoding ki hin so na ding jong hi gelovin ti a hi Supreme Court in thu so hin bol cha hin bol na chunga hi Kuki Human Right Council in Donbut na nei chu hi le ama san Supreme Court in na to ding dol ki to in Sarmon bol hi nang hon hi chi highway blockade ki hon lo chung changa nang ho thutan na ding ima ampui nang ho thutan ding chu mi court na case hung ke polut na adi lo pa hi chi thutan na ding chu nang ho kin a hin hi chi pa chu athuta in tan phot novin hi chi nang hon sarmon na bol ba highway hon na ding a thupi na nei ho hi nang ho thunei na poi ti hi ama san nang hon na gam sungo ba hung lut court case a ho chu thudi invite hin hom phot novin ke ho Kuki cha te hi May 3 2023 a patna he victim ka hi ven tu ni chan ge a mi zanil som nga wal ka thita win ka in ka lo sang sagilang a ki hal hatan mi sang som li sang som nga wal lang hita hi in nei lo wa tu ni chan ge a IDPS a Manipur gam kai sunga gen thei ha sat na ho la a jong hi 90% tabang hi Kuki cha te ka hi win tu ni a Kuki community kei ho hin peace loving ka hi ve ti chu chamna dei mi ka hi win kei hon chamna ding ka dei je win tu ni chan ge a hi pan kala jing win khat le khat kilung se ta chen khom na dinga
na ka tong vin hizi chun khat la khat ki boya khat la khat ki tha tho ki ti hi ku ki cha ten ka dei pe nu zong a hi pon hizi chun separate administration political demand ka nei pau atum tuma ki vai pu na hi kei hodinga chamna a theina ding pen lampi chu a hi tain hizi chun government hinga ka thumu ku ki cha ten union territory with legislature ti a ku ki cha ten ka thum pau hi government in nina sa pi event nei pe do oven hi chi chu a hi lova hi le gam sunga chamna ta ta ki ti hi loading a hi masanga 2023 mail ha akona hi national highway ho jo se blockade ki bola ni la cha ki pu lut na ho jong I chan ham khana ha sata tu ni chan ge a ku ki cha te access na ding che le wa le na ding ho jong hi I chan ham khana gen theina ka to wa hi ta in a hin la tu ni chan ge ya ku ki cha ten ka thu mu separate administration ki ti hi Indian government in nina sa pi lo hi phamo ka savin hi chi ka thil thum pau jong hi a lo be ka thu mu a hi pon Indian constitution dung zuya hi chi chu to ki tu a ke hon jong ka chan ding lo mu ka thu mu a hin tu a hi mei te to cheng khom thei ka hi ta povin hi chi mei te le ku ki ka chamna hen ti a Indian government in chamna data ta na hi wa hi le ku ki cha ten ka thu mu separate administration ki ti hi agang theilam pe na ni pivin Supreme Court in jong tu a ku ki cha te Supreme Court na court case ki nei ho hi a hi thei chana thudi a thu hin tan hen ti ho chan ge jong hi thu phun a bol ve ti chu iga he them thei ne dewa ku ki Human Right Council hon Supreme Court an Donbut na ho hi a hoi le jing ji a chu in phun a hi in justice chu nang ho kin a hi thudi a vai hop chu nang ho kin a hin thu tan na nei ding chu Supreme Court kin a hi in tunia Supreme Court in sermon bola highway kha lo thu a hi lo le community kha la khat ki ka a chamna sim ding ki te ho hi Supreme Court kin a hi poi ti a sei pa hi a hoi le jing ja a chu tunia hi in phon do ba in hi chi chan chu ku ki news mang cha tunia holim na hin nei the ho le mi pi hon igam sung wa thil dan ho I he thim theine dew le pan ila theine diwa hin phon do thei ho hi chi chan chu in tin tuni ku ki news in be a hin ngai ho zo se na chung che win ka ki pai na bon cha win pathin in phathei na bo jing taw han